Jadi diamu raja ni udah nami sonsoi nang doa sota nami do tamar kono rohri hami ala na hami sana suko sinapel nung kareli hami. Tubagas mahita. Songoni masak kami kasuto. Hidup buat hami. Tubagas meta raja nami. Gabe jal horas. Jadi hita hula-hula papahan suang songoni ma nang dirajai raja Sibolon. Asarap pita tubagas nungarobe jojo siap pemurota. Suang songoni nang diraja ni dong sauta. Rak masuk mahita. Horas tulang. Horas maung bro. Horas. Bukan Pak. Gabe jal horas. Lebih betul. Persecara sarki. Jadi di dok rohamang ala isodor raja ni dong sauta. Gabe itu Pak. Tapang ino majawaban udurion tu dong sauta. Gabe matutu aku na horas. Sok-sok ni matutu dihamu dong sauta nami. Asa tuturi hamu kami asuto. Tasong dia mama sa diutat tanan suruh rongta. Bersuara maraje. Jadi kalau tema itu kan kalau tenang di desa luta, anggota somal tak ada orang somal di sistem namion. Dia mana na nong di konsep kamu mau bona suton, tinali ka dorong bukan kota nasa dua suton do dong suton nanti tuh dekat dekat karena konsep kami mah tuh kamu buat konsep na setelah binori kami dong suton, tidak boleh. Gawe matutu dihamu dong sauta nami. Sok-sok ni ma di hamu hula-hula nami. Ala adong do uba sian opung bau tu buka jadi tulu sepanganon tapas sahak mah tu bulan tak songoni marah tuh. Gak bisa lawar song berwalai ngarak mangu kodo ita di bawah. Ya betul. Nata langsung. Dan ikut pola upah non mutu kami tulu sepanganon. Alai di mana dumingkan dirwani amang boru nami gak bisa lawar semua. Gawe matutu tuh. Di akar raja ni dong sauta do di selu akau ulah katulang. Nongrak majalo ma salu nanti amang boru do di boru nami. Tupe dua dober ni bawah punami do hela nami do boru nami usat tami teh. Jadi maka tayo mahika. Parjulo ma tadok mulai abe gitu hanta perdenggap basa. Di denggap basa na do asinirohana di hita. Maragi pasok kita di partikienon. Di hamuna hela nami do buru nami. Terlubobi ma di bawah punami. Nasroha nami di bagas sekali pasok kamu di partikienon. Bison rohami ula-ulamu na dua-duamu magbuon perbuy di horong nami lima dekke upa-upa tupa-upa nami di natar diyon las roha nami dinaung dibuat kamu paupu nami tubagat joro ni buhatta majalo pati diyon na bagi ang giyon matutu di pasu-pasu tuhatta paupu nami yon ipun magodang tokka memana apa na hiton gabe gor nauli me gor si pajujugon gor si las ni roha ma kita jala tiba sangap nang di gor ni hatta gilas ni roha nami buat kami di son dek ke si dio dek ke si murudur dek ke saur dek ke sahat dalam nami don mangido tu amat terbata marhide tang yang nami ang giyak ma di pasangat hatta di hamu saya dioma dia mau penggabian, dioma perperasan, dioma mual di pangemu, dioma permulungmu tujuan dari on. Dek kasi mudurudur dia muna akka persaulian, mudurudur ma dia mau akka penggabian, mudurudur dia mau akka las niroha tujuan dari on. Rak mudurudur ramu tuduruan, majalaya kanauli, lawan permuduruan bau punamion. Dek saur, dek sahat don. Saur matok kamu di pasu-pasu hatta. Satu na saur madua. Tu sonope dek kenaboy tarpatu pahami. Lasmaro amu majalo atan isdua-dua don nami asa sititi masih pa gulang-gulang pangarahuna. Otik sosadia dek naboy tarpatu pahami. Hatta ma nama masuk-masuk. Asa saat di solo ma satu botean. Pasatami dek kau tuamu
Sesaat manguliling mangulu, saat panggabihan, sama tuan rasa. Jadi langsung mata pasang aku sih. Sarihat kita. Jadi mulai ate madi Tuhan ta, mulai ate madi kita saluhuna. Dipartikenon, inang marjalo, pendidikan nabadia, manang tardiri bau punami. Las rohanami, buat kami di zon, semua perbuih di kolong nami tu bau punami. Ima, ulus paropak, ulus nagajang, ulus mengiring. Dalam pangiduan doon tuang at bata, asa giyak matuju. Mangopa, di anak mangopa di burmo. Mengiring manusia kapaw at tinuduhon na. Jala mangopa kalas ni roha mo di hamuna uluson. Di hamuna dua. Las roha namin di partikinon. Yoro tuhatta tangyangta. Ang giyak matujulan na yon. Mata-bata palas ni roha. Ipasu-pasu tuhatta. Kita sa luhun na. Kusihat na. Tusongonope. Ulos. Labu terpasatan seperti keno. Dalam namin doon manginutumat dari bata. Asa ang giyak ma. Saut songon hatanis dua-dua na madog. Asa dagkan hari-ara matanggaw pinangayitun. Sa ibur magulang mapaw po namin. Itok kamay ba na panay na ito? Jadi dia muna dua. Orang namin do hata nauli hata nadingkan. Tambari kapasu-pasu. Asa sauk masok kata ni dua-dua. Asa tubuh mata bisu. Di bonani pinasa. Saya martino doon anak. Do poro. Pau po namin 7 na doon. Tambari kalas ni rohat. Asa punani puli madilun istapongan. Dorong madiamu ka nauli. Nuju-nuju madiamu nangaka pas samutan. Sahat sahani solu saat mati nubu tu buktian. Kumasaat kami uluson tubaw punami. Sesaat may mana sihat bermagurang lau menjunjung warnai. Sesaat mati panggabian sama tu berrasa. Sejul berapa? Iya. Sehat ya. Baik sebelum ditordi. Baik sebelum ditordi. Lo sikot lo. Diri, omba, berbibir, boros pernidor di, asal dia masau, sok kata di dua. Hirma to di bawah punamyon, hirma poki baul pasalongan, hirma to di tasaluna luju-luju di tanang kapas samoran. Hirma to di melanyo, hirma to di buru. Alma, boleh nengak kapasa, boleh kita. Ibarat keno mata pasangan. Bawa puta. Iya. Isi dongkar nanti. Jepano. Bah, Jepano ini sak. Baru nanti. Bapak sih. Iya pung bilang. Sehat-sehat ya Pung, Jepano. Jepano sak. Sehat-sehat ya, Abang. Ima tutu pau puko. Iya. Sehat mau dia gajang umur. Porsi pajuju silas ni. Iya, porsi pajuju mak. Jadi guar, belas merawat guarnya deh, sangat di guar itu hatta. Sehat ya, Pung.